Lauru sam upoznala u 7. razredu kad sam se doselila u Zadar i od tada smo najbolje prijateljice. Uvijek mi je podrška, ne znam, sve. 3 mjeseca nakon druženja Laura mi je sve rekla, sve mi je priznala i nedugo zatim mi je rekla kao da dođe. I kada sam ušla bilo mi je teško, ali nisam to htjela pokazati. To je moja najbolja prijateljica, najveća podrška mi je ona i imam još par prijateljima s kojima stvarno mogu o svemu pričati. Ne sramim se ispred njih, cijene me zapravo zbog onoga što ja jesam, a ne zbog toga što imam, to jest što nemam. Kiša, bura, sunce, ja nemam izbora. Možda sam se i navikla više na to sve, ali njima je teško dici. One pate i onda patim i ja. Grozni uvjeti i ne možete zamisliti da u danas neko tako živi kao što živim ja i moja obitelj. Nema više što. Selo Briševo, nadomak Zadra. Na kućnom broju 8 živi Laura sa svojom obitelji. Maturantica je turističke škole u Zadru. O svom odrastanju u siromaštvu odlučila je hrabro progovoriti. Dobila sam definitivno najljepši poklon što se nisam nadala, vaš poziv. Točno na dan mog rođendana. To mi je definitivno bio najljepši poklon i nemam uopće riječi s kojom bi pisala tu sreću. Kao taj tren kad ste i mene nazvali, kad sam vama čula glas, to ne mogu pisati. Njezine teške životne prilike za one koji je znaju iz grada i škole bit će iznenađenje, no shvatila je da ovako više ne može. Kogod ovo gleda, neka ne osuđuje i neka pomogne, to je sve što tražim. Trošna kućica njihov je dom. Kuhinja od svega nekoliko četvornih metara jedini je prostor koji se grije. Soba u kojoj spava cijela obitelj nalazi se na drugoj strani dvorišta. No otvoreno mi je umivaonik, tu je i WC. Ovdje svega nedostaje osim Laurine volje da se nešto uskoro promijeni. Dijete je tužno bez koga je roditelja. Super. Moja sestra sad će napuniti 12. Ne želim da dočeka godine moje u ovome. Ne želim. Znači, meni je san da ona ima svoju sobu, da ona može prijatelje dovesti. Jer koliko god ona ne priča o tome, koliko god je zatvorena, ja znam da to nju dira. Koliko rečenica morate napisati? Ne znam, 2. U akuzativu? Da. Marka u prolazu. Ne želim da u pubertetu da joj se događa što se meni sve izdogađalo. Meni se prvo narušilo zdravlje. Super. A mene pada tlak, šećer, počnem se tresti, loše mi je. I sve to i ne želim da ona to proživi, želim stvarno da se maknemo jer ovakav život ne zaslužuje niko. Niko. Pokušala sam puno puta naći krivca, ali koliko god je kriv, toliko i nije bio u mogućnosti. Tako da ne mogu mu suditi uopće. Budi dobra. Ajde, Bog. Ajde, vidimo se. Bog. Ajde, Bog. Njezini roditelji nisu im uspjeli osigurati ono najpotrebnije. Otac je radio u građevinskom sektoru. Prije nekoliko godina postao je višak i ostao bez posla. Majka se uspjela zaposliti samo u sezoni. Radila sam prošlo ljeto u restoranu. Plaća je bila 4000 kuna. Eto, 3 mjeseca sam radila. Nakon toga ništa više. Na socijali smo. Ja vam od 14. godine radim. Znači i tokom lita, i ako mi tokom škole nešto uleti. Najsretnija sam zapravo kad idem radit i kad dobijem te kune s kojima mogu nešto napraviti, nešto kupiti za kuću. Imate, ajmo reći, imate za 10 dana života i to je to. Za druge se morate snalaziti i misliti, ako ste ovdje nešto platili, vamo ne možete kupiti kruh, ako kupite kruh ne možete nadomiriti što vam treba. Teško, jako teško. Jako teško. Ne znam ni ja sama, da vam pravo kažem. Na koji način bi vam ja objasnila ovaj život, znači od 1600 kuna. Ali vi nemate iz Briševa liniju da bi mogli putovati. U sezoni isto nemate, jednostavno kad je praznik, nedjeljom vi nemate autobus, niste u mogućnosti bez auta raditi.
Gdje god se može zaraditi 100-200 kuna, ide ja, ide i on. Laura je odavno naučila da je život borba. Naučila je i da imati pravo na nešto ne znači da ćeš ga i ostvariti. U toj ekskurziji se već pričalo od kad je počeo 4. razred, to je doživljaj. I onda su počele te priče, ne znam ko nam je rekao, neko od profesora, da se za učenike koji su lošeg materijalnog stanja ili neki drugi razlozi, da će se skupljati za da će im se dati 2 besplatne ekskurzije. Ja sam otišla, mene je gospođa zapisala na papir i to sve. Ja to nisam dobila, da. Vrijedna Laura nije se predala, ipak je otišla na maturalno putovanje. Ja sam nekako kopala di ću radit, di bi mogla i sutra dan sam odmah pošla na taj posao. A konobar sam radila 2,5 mjeseca u tu restoranu. Uspjela sam i ekskurziju, uspjela sam i odjeću, patike, knjige, torbu, za sestru isto i još dodatne stvari u kuću. Uspjela sam stvarno sa svojim trudom puno toga i baš mi je drago. Ali put do toplijeg doma puno je teži. Ni kućica u kojoj žive nije njihova. Za pomoć su se obratili na brojne adrese. Njihove oči sada su uprte u upravu grada Zadra. Tražili smo pomoć od općine, ako bi nam mogli bar renovirati ovu kuću gdje smo sad, ali pošto mi nemamo 1/1, to nije naše, općina nije u mogućnosti bila jednostavno ni pomoći nam. Ne može se ništa ovdje raditi, niti se ovo može renovirati jer ovo jednostavno raspada se, vi taknete zid, to sve otpada, znači to je staro godinama i godinama. Jedino normalno rješenje bi bilo da se mi maknemo odavde. Tražila sam od socijalne radnice, jer imam pravo tražiti socijalni stan. Ona je rekla da moram živjeti 10 godina kao podstanar u Zadru da bi ja imala pravo pridati zahtjev. 10 godina u podstanarstvu, od čega da ga ja platim. Ja kad u ovu kuću, u ovu malu prostoriju uđem, to je sve nekako ispunjeno toplinom, svi su veseli, zadovoljni. Možda im zapravo tako nije, ne osjećaju se tako, ali nikad niko ne pokaziva probleme koje nose. Tužna sam, nesretna sam, nemam zadovoljstva u ničemu. Patite svaki dan, tješite se, bit će bolje. Kome će biti bolje? Što će biti bolje kad ja ne mogu njima? Ne znam. Ne mogu im priuštiti one osnovne uvjete za život. Jedanput sam bila tu kod Laure i kad je pao mrak, znači, bilo nas je dosta, možda oko 10 nas, 10-15, bili smo tu ispred kuće. I Laurin čača je uzeo gitaru i počeo svirat. I jednostavno kad su oni svi počeli pivat, to je toliko nekako, mene je to toliko dirnulo, ja nisam mogla i suzdržati se. Ja sam stala sa strane i plakala, slušala sam njih kako pivaju, vesele se, svi su nekako bili zajedno. Ja to nikad tako nešto nisam doživjela u nekoj kući koja ima normalne uvjete. Što se tiče materijalizma danas i u svijetu i općenito, to kod nas jednostavno ne pali. Ja i ona smo jednostavno prijatelji uvijek i zauvijek, brat i sestra uvijek i zauvijek. Znate što, dok sam bila manja, bilo me sram. Jer normalno živite u takvim uvjetima u kojim ne živi baš svako. Ali sad, prošla sam puno toga, preživjela svašta i rekla sam od ovog trena ja ne odustajem. Želim završiti školu, želim položiti maturu, upisati fakultet, u sve to vrijeme raditi. Nije vam lako gledati osobu koju volite u takvim uvjetima života. Stvarno nije lako. Što ćemo? Držimo se skupa. Ja stvarno molim ljude koji imaju razumijevanja, koji ovo gledaju, da ako i kako mogu da nam pomognu, mi ćemo biti zahvalni. Da mi je lako, nije mi lako moliti to sve, ali izlazi svega ovoga, ništa više. Samo izlaz. Da se maknemo, da počnemo normalno živjeti kao sve ostale obitelji, da mama nađe posao, da tata ako uspije, da živimo normalno, da imam svoj kutak sobe, ja i Seka. Se mogu utuširati kad god želim i samo normalne uvjete, nikakav luksuz, ništa, samo normalne uvjete. Ništa više.